sithanda ukubonga le-foundation yensindiso yethu okuthando lukaNkulunkulu. Haleluya. Wasithanda. That is why singabantwana bakhe. Haleluya. So singabantwana bakhe ngothando. Haleluya. Haleluya. That's where it started. Uqale wasithanda. Singabantwana bakhe ngothando. Haleluya. Lokho nje kuyangithokozisa namhlanje enhliziyweni yami ukubekile lokho uNkulunkulu esikhulume ngothando. Haleluya. Kuyangijabulisa nje ukuthi these things started othandweni. So akekho ongaphikisana nento eqale ngothando. Haleluya. Iva kusuka namandla ngoba uqale ngothando. Thando lunamandla. Thando aluvinjelwa. Haleluya. Haleluya. Zobona umuntu ephuma ngefastela ngoba ethi ngiyamthanda. Bathe uthi ufake ibhadi kaproof avule indlela ngiyamthanda. Bathe uthi vala ngapha akukho la makhona ngoba kunothando phakathi. Haleluya. So uNkulunkulu ukuthi sivikeleke sinqotshelwa kuwo konke into ukuthi waqala ngothando. Haleluya. Nothing ezofika engenathando ezoyilimaza impilo yethu. Haleluya. Ngoba uqale ngothando lento. Haleluya. Haleluya. Ngiyazizwa mina ukuthi ngithini. Haleluya. Futhi ngiyamuzwa uNkulunkulu okhuluma kimi ngothando lwakhe. Haleluya. So siyabonga bazalwane kakhulu egameni likaJesu ngesikhathi ukuthi kusesekhona enhliziyweni zethu ukumkhonza emhlabeni ukuphithizela. Haleluya. Sizile ukuphithizela usizo esiphakathi kwaso. Yabona nje labantwana ukuthi badidekile ngcono bayela kune-rice khona kunalaba bazohlala kune-rice. So wabona abancane babona beflu. So badinga umuntu omdala zobakhomba indlela phela ngekho eduze kwabo. Haleluya. uNkulunkulu akasibusise egameni likaJesu Kristu. Kumnandi ukhonza uNkulunkulu uzikhethela. Haleluya. Ungakhethelwa umuntu. Ngisatshela abantwana ukuthi yazi masisaqala iphume ebandleni elingasengiswa ngiya eAlliance sesengcwayicaba kuna-11 years ngiya lapho ngikhonza khona. It was not easy ukukhonza khona enkonzweni kwakumnandi for mina umoya wami ujabula but kwakunzima uma ngifika ekhaya kwakunempi yokuthi ubuyaphi nedwena ukhombe innocent uthi ngibuya esontweni liphi isonto elobabheka scrutinize izinto fise kanti abantu abangavela endlulise nje ukuthi ubuye esontweni but azobuza usho liphi isonto bese ngiyasho ukuthi hayi ngibuya la khona uqamba abantu ngibuya la eAlliance yasuka yahlala lapho. So kufanele manje ushayiwe ukhale kanjani but-ke uNkulunkulu ukuthi ngiyaqinisela because bengithanda. Haleluya. Thanda mvimbeleki. Sometimes bengihlala bakushayela ngihlale 2 days angithi phapha ngibona sengisenkonzweni sengifike njani la ngoba bakushayele nini mara ngithi Nkosi ngisiza sengiyaphuma ngicela ukuthi ngingamtholi ngifike ekhaya ngithi ngifike ekhaya ngimthola agcwele indlu athi ubuyaphi ngicale kahle imikhuleko iphendula mina ngithi bashilo bathi iyaphendula imikhuleko manje ngiyathandaza Nkosi ngifika la ngingamtholi ekhaya lelo langa ngizomthola afike akhona nje yalindile ongena late ukuthi ubuyaphi njengeso athi liphi isonto ngalesikhathi yabona shobona bangakhona isikhathi efika. So ngoNkulunkulu nje ukuthi uthando lamphusha ngaze ngafika la ngifike khona kumusa wakhe. Haleluya. So ngibonga uNkulunkulu kwangazuthi bese ngamkhonza in our freedom. Sometimes any freedom ngabona ngathi wena uma ungasuka ngaba free ngomkhonza kunezinto eziphilele sisenza ukuthi simkhonze uNkulunkulu. Sometimes kube la uma bona le freedom leyo lecabanga uma bokungekho lobani udingayo ukuhluphayo bonke umkhonzo uNkulunkulu but isikhathi lezinto ezifika sisenza ukuthi simkhonze kangcono uNkulunkulu. You can wish ukuthi ngathi ngasuka uNkulunkulu akike lapha kususa because ufuna ukuthi ngamathela kimi ngabo lo. Haleluya. uNkulunkulu akasize bazalwane sim-understand uNkulunkulu esihamba naye. John 3:16 and 1 John chapter 3. John 3:16
1 John chapter 3. So let's put it John 3 verse 16. Yes. Ukuba uNkulunkulu walithanda izwe wazinikela indodana ezelwe yodwa ukuba yilona okholwa kuye angafi kodwa abe nempilo okuphakade. Hallelujah. La verse sifundile. John 3 verse 16 verse sijwayele. Elikhuluma ngothando lukaNkulunkulu. Hallelujah. So ke uma ibheka le verse lapha kimi eBhayibhelini yami the Amplified. The Bible, for God so greatly loved and dearly prized the world that he even gave up his only begotten Son, so that whoever believes in and trusts in him shall not perish, but have eternal, everlasting life. For God so greatly loved and dearly prized the world. Hallelujah. Uthandile izwe kangaka. He so greatly loved. Namhlanje sifuna sikhulume ngothando lwabazalwane. Hallelujah. uNkulunkulu usithandile uthando lwakhe, siyaunderstanda and futhi siyamthanda nathi. Akekho ongathanda athi uzonda uNkulunkulu. Noma ngabe wenzani emva uNkulunkulu, but uzokutshela ukuthi ngiyamthanda uNkulunkulu. Wonke umuntu uyamthanda uNkulunkulu. Kodwa ngifuna ukuthi namhlanje sikhulume ngothando komunye nomunye. Hallelujah. Lithi iBhayibheli la amazwi uNkulunkulu angihluphe ngawo kulesini ukuthi God so greatly loved and dearly prized the world. Thande izwe kangaka waze wani yabona wathi kakaliveluisha nezwe alithandayo wabese ulinikeza intengo esindayo nokuthi uthe manje uyabheka ukuthi yini engayenza elingana nale value yalabantu engingayinikisa in exchange of ivalue yabo, yini engayiletha elingana nalesi sindo salabantu uthando, isindo sothando lwabo enhlizweni yami uNkulunkulu, yini engabanika yona. Kusho ukuthi uNkulunkulu wabheka ukuthi there's nothing elingana nalesi sindo salothando. He dearly prized the world. He so loved the world and dearly prized it. Wayinikeza wathi uyabheka uyasearcha wathi yabona noma bengakhipha inkunzi ebiza 80,000 ngeke yazi yalingana nale vele emthanda ngayo labantu. So ngifuna ukuthi sikhona sithandiwe uNkulunkulu nathi simele singakhohlwa. uNkulunkulu uthandile izwe waze wabheka isisindo sahluleka ukuthi sincetshaniswe izinto ezikhona. The only thing that was enough, the only thing eyayilingana nalesindo salothando, yazi uthando phela yalazi ukuthi akufani. Kunesindo uthi uma ufaka esikalini bese uyezwa ukuthi aliyasinda ke la. Ingawa abantu basemhlabeni benza according isindo sothando osenhlizweni yabo. So noNkulunkulu wabathi uyakala bathi uyalinganisa. Kuluma ngingakhipha 50 wezinkunzi na uNkulunkulu wabona ukuthi no, it's not enough. The value yalo muntu, lesindo phakathi kwalo muntu, lezinto engizifake kulo muntu, amagama nomphefumulo wami engifake kulo muntu, uyabiza ukuthi mangifuna into ezolingana nokulapha kulo muntu. And what was equal and equivalent to nothando nalesindo esilapha uJesu indodana yakhe. But I have only one son, but uye kuphela imona eningi, uye kuphela imona efanele, uye kuphela imona bathi kufaka esikalini. Yazi izinto bazilingana esikalini uthi mawufaka sivele nje sibe straight sibalance. Jesu wathi ufaka inkomo walala ngapha kwamuntu phezulu, wabathi ufaka 50 wezinto ezinkulu, wafaka imali wayaphansi emalini waphakama umuntu. Bayefika efaka uJesu kwavele kwabalansa isikali ngomuntu
wakhe. That is why bazalwane uma sifunda lapha kuJohn, ake sifunde 1 John chapter 3. 1 John ngale emuva. Fundele from verse 11. Yes. Nanti izwi elaliswa wasekuqaleni lokuba sithanda. Kungabi njengoKayini owawumuntu wabulala umfowabo, wambulelelani ngokuba imisebenzi yakhe yayimibi, kepha umfowabo yayimibi. Ningamangali bazalwane, uma izwi liniswa, siyazi ukuthi sidlulile sangena ngokuba sithanda abazalwane, ongathandile ehlezi empilweni. Lowo ozonda umzalwane wakhe ungumbulali. Niyazi ukuthi akukho umbulali onokuphila okuphakathi okuhlezi empilweni. Uthando silwazi ngalokho ukuthi yena wabeka ukuphila kwakhe ngenxa. Nathi sifanele ukubeka ukuphila kwethu ngenxa yakhe. Kepha yena oyesuyo Yesu ebona umzalwane wakhe eswele, amvalele isihawu sakhe. Uthando lukaNkulunkulu lungahlala kanjani kuyena? Bantwana, masingathambi Yesu nangokuphila, kodwa ngezenzo nangeqiniso. Ngalokho siyazi ukuthi singabeqiniso. Siza kuyithulisa inhliziyo yethu phambi kwakhe, ukuthi uma inhliziyo yethu isilapha, uNkulunkulu mkhulu kunenhliziyo yethu, futhi uyazi. Bathandekayo, uma inhliziyo ingasilapha, sinesibindi sinesicelayo siyakwamukela. Amen. So la sifunda khona bazalwane, lithi iBhayibheli lo umlayezo esawuzwa kwasekuqaleni ukuthi we should love one another. Thandanani, hallelujah. Masithandaneni, umyalo sawuthola. iBhayibheli ungumyalo, it's a command. Uma kuthiwa into kungumyalo, kusho ukuthi awukhethi umthetho. Uma kuthiwa imithetho yeshukumo ezwini, ufanele uyigcine njengalokhu kunjalo. Awukhethi ukuthi ngiyawugcina or not, but it is a commandment, umyalo esanikezwa wona ukuthi thandanani. Yabona umyalo lo uba subheka bowusivikela ezintweni eziningi. Uma ngabe besingenza njengomyalo ukuthi sithandane omunye komunye, uthando lube nesisindo enhlizweni komunye komunye, sithandane njengokusho kwezikaNkulunkulu. Kunini esizobe sivikelekekile ngenxa yokuthi uNkulunkulu uyafuna ukusifaka ezintweni ezinhle kumoya, ngoba uma efaka uthando lwethu komunye nomunye esikalini, uthola ungafanelekile ukuthi bekasinikeza lezi zinto esizifunayo. Kodwa simele uNkulunkulu akasisize sazi ukuthi it's not a choice, akusikhetha nokufuna, kodwa kungumyalo. Thandanani, kungumyalo bazalwane, njengoba sawuzwa kwasekuqaleni. Ilizwi leNkosi, wothanda umakhelwane wakho njengalokhu uzithanda wena. Amagama levesi lisho ukuthi udinga ukuthi wena uqale uzithande, then uma uzithanda wena, the very same love uzithanda ngalo, uzokwazi ukuthi uthande umakhelwane wakho ngalo lolo thando. iBhayibheli uthando lwethu malungabi njengolukaKhayini oluthanda phinde lubulale, kodwa lo thando makube uthando oluyalo uNkulunkulu ukuthi sithandane ukuze siphile, ukuze sithandane sizokwazi ukuthola izinto uNkulunkulu afuna ukuthi sizithole. Bazalwane,
ngothando iBhayibheli uthando aludlalela namkhawulo akunala khona kuphikisana nalo la kukhona uthando zonke izinto zivumelekile zonke izinto ziyenzeka uma kukhona uthando kodwa la kunothando khona kunokuvimbeleka kwezinye zezinto uNkulunkulu akasisize ukhuluma ngothando uNkulunkulu uthi love my people one another sithandane ukuze egcineni kwabo bonke sikwazi ukuthola izinto uNkulunkulu asibekele zona yilokho ngaphandle kothando akwenze uNkulunkulu akakwethemba ngemiphefumulo yabantu you have to love them ukuze uNkulunkulu abathembe ngayo you have to love them ukuze uNkulunkulu azoletha izimpendulo zabo ngawe ufanele ubathande so that uNkulunkulu azokwazi ukuzwa angisho uma ubathanda abantu uyakhumbula nokubakhulekela kodwa sinothando sinalo sin-understanda ngesikhathi sokugcina Satan ushintshe zonke izinto when you say you love somebody umuntu akakhonele ekutheni ngathi uyamthanda uma ungamfoneli ikhulume ngenye lezinto ezikhulumayo then loyo uyamthanda kanti uma singaye siyabheka sithola uthando bazalwane ukuthi ikwazi ukuthwala ngisho nasemikhulekweni ikwazi ukukhumbula ukuthi Nkosi nawe umntwana wakho usibani nami yaloya Nkosi ngibona kunje Nkosi ngisize thando olujulile oludlula lona olunezenzo lothando lokuthi yabona umuntu ekwazi ukukhulekela lo muntu uyakwazi ukubusisa umuntu ekwazi ukubuka you know to pray is something hard enzima usathana akafuni ukuthi siyenze but once you are able to pray for somebody kusho ukuthi uNkulunkulu ukusizile ukumthanda in the way yokuthi noma ngabe usathanda akushaka kangakanani emikhulekweni yakho but you will be able ukuthi Nkosi nabo mthwale msize phakamise mbusise menzele lokwa but the better love people understand ukuvakashelana nokukhulumisana they understand that love yes it's part of it but a person okukhulekelayo he shows more love than a person nje ofuna ukuqoqa nawe uze wone ukhulume nezinto ezingafanelekanga ngenxa yezikhulumo namkhulumo okufunayo okufudumeza inhliziyo yakho but praying for somebody ukhona naye emphilweni wakho lapho nakhona khona ukuthi ubize uNkulunkulu endaweni yomunye amazi ukuthi uyakubiza uNkulunkulu sometimes uNkulunkulu abaningi uthi hey lo uzodakala lo akufuni ukumfuna that you are the one othi mawubukhile Nkosi msize mthwale namhlanje noma kufika izinto empilweni uyakwazi Nkosi thwala abangcwele bakho thwala umuntu wakho thwala loya uqula isimo saloya naloya basize Nkosi bengenzelanga lutho bakwenzelanga lutho luhle kodwa inhliziyo yakho igcwele uthando lokubathanda lothando olufunayo akusilo thando okufanele ayenzeleni fanele kuqala ukukhulumisa kufanele everyday then izosho ukuthi uyamthanda kodwa uNkulunkulu ubheka uthando olujulayo ngoba uthandazela lokuzalwane kude ungeke wakhuluma isiqalekiso phezu kwempilo yakhe uzofisa okuhle phezu kwempilo yakhe awuzofuna izinto ezimbi kuye ngoba uyamkhulekela out of love uNkulunkulu ufuna uthando kithi ngamunye ngamunye egameni likaJesu Kristu kukhona ukuthi umuntu azonde umuntu azahlele ukumthandazela athi nje lethi makathi udlula umlomo wakhe athi emcabanga uvaleke nomlomo ukhiyeke umthandazo ungasaphumi ngoba uNkulunkulu ufuna ukuthi masibuyisaneni masithandaneni uthi umyalo akusikuzikhethela ukuthi ngiyafuna ukumthanda noma ngifuni kodwa ngenxa kaKristu simele ukubathanda bazalwane egameni likaJesu Kristu basezonweni kungasikuhle sibathande egameni likaJesu haleluya uNkulunkulu akasize uma ukukhumbula inhliziyo yakho lokucabanga ekuqaleni singakayivuli ministry kwakugcwele lokukhuleko kakhulu enhliziyweni yami zonke isikhathi kuli Nkosi fohla ngene ebantwini bakho there was nothing good ebabenzele yona
ngenelele empilweni yabo egameni likaJesu. I cannot go to them ngiye emakhaya wabo ngifike ngithini ngenzeni kodwa ngiyathandaza ukuthi ngene ngothando lwakho khanyisa emakhaya wabo lokho bengakuboni benze bakubone. uNkulunkulu ufuna ukuthi siluveze uthando lokuthando lubele ubonakala ngezenzo. Ungakhohlwa ukuthi labantu uNkulunkulu wabathela ngenani eliphakeme ayayingekho into ayayibhadala for lo muntu ongamthandi, for lo muntu ohlezi eduze kwakho. Yayingekho enye into uNkulunkulu ayengayikhipha ngaphandle kokukhipha indodana yakhe. Ukhipha indodana yakhe ingabasiyala ulithanda umakhelwane wakho, mthande ngenhliziyo yakho njengalokhu uzithanda wena. Uma wena ukwazi ukuzikhulekela naye ufanele ukumkhulekela. Uma wena ukwazi ukungazilimazi naye ufanele ukuthi ungamlimazi. Uma wena ufanele ukuphila ungaguli naye ufanele angaguli. Kumele wazi ukuthi ufanele ngoba naye angifuna ukugula naye angaguli. Ngothando oluvela kuNkulunkulu kungumyalo usiyalile uNkulunkulu noma ungazi ukuthi mhlamba akangizwisisi, mhlamba akangenzeli kahle, kodwa uNkulunkulu ulindele ukuthi sidlule ngenxa yomyalo wakhe, sithande, sixolele, sibuyisane lapho nakhona kungahambi kahle khona, silungise ukuze nothando lukwazi ukusisiza. Uma umuntu umthanda emzalwane wakho awumenzeli favor kodwa uzenzela wena ifavor ukuthi imikhuleko yakho izokwazi ukuphendulela, uzokwazi ukuhamba ukumoya, uhamba usezweni eliphezulu nezinto zishoyo phezulu kwempilo yakhe. uNkulunkulu akwazi ukukulalela ngoba usothandweni lukaNkulunkulu ngomzalwane wakho. uNkulunkulu ukusakasibusise egameni likaJesu Kristu. Verse 12, "And not be like Cain, who took his nature and got his motivation from the evil one, and he slew his brother. And why did he slay him? Because his deeds, his works were wicked." Hallelujah. So little Bible umuntu wakhe wayengolungile ngolukhaya enemisebenzi emimbi. Ngenxa yemisebenzi yakhe emimbi kwaletha inzondo kumfowabo. Bazalwane sifuna ukuziqaphela. uNkulunkulu has commanded us ushaya umthetho ukuthi sithandane. Ungavumeli inzondo ibuse empilweni yakho. Ungavumeli inzondo icontrol impilo yakho ize ikwenzise kabi ngoba igcini ngokuzonda ngoba ugcina sokwenza something engakafanelekanga bese uNkulunkulu akavumelani naloko kubi osukwenza kulo mzalwane wakho. Sithandane bazalwane. Ngabona mawuthanda umuntu mthande with the purpose kaNkulunkulu enhliziyweni yakho, with the motivation kaNkulunkulu enhliziyweni yakho. Ungamthandi ngoba ukhona lothando ngoba mhlambe ungenzele lokho ngizomthanda ngizomkhulekela. Yabona lapha enkonzweni ngizwisisana noSibani ngoba bakuso wenza so, ngoba uSibani bakuso wenza so. iBhayibheli asikwazi ukufikelela lapho kodwa sibeke ukubathanda bonke ngenxa kaKristu wabathanda, ngenxa yentengo ayikhipha, ngenxa yoJesu negazi lakhe elachitheka. Sibathande egameni likaJesu ngoba zonke lezono ziyavela ekungabini nathando amongst one another. Siyakwazi ukwenzela zonke izinto ezimbi ngokuthando lungekho. Uma uSathane efika athi menze lokhu kuba lula kuwe ukuthi ya ngizomenza, vele angifuni, vele angizwisisi, vele ngidinga ilokhu nalokhu kuye bese uyenza. And uma wenza njalo uyabuya futhi uthandaza kuNkulunkulu. uNkulunkulu angeke yizwe imithandazo emntwini ongenathando. You need to love. uNkulunkulu akasisize egameni likaJesu Kristu. Uthande with the right motive. Uthande ngoba kungumyalo, hayi ngoba wenzele lokhu, hayi ngoba lokhu ukhuluma kahle, hayi ngoba ungenzela kahle, kodwa umthande regardless ububi bakhe noma ungazi ububi bakhe, kodwa kungumyalo. Yabona uma kungumyalo noma ungazi ukuthi
sidinga ukuthi sikwazi ukuthi ngisho emizimbeni yethu sikhulume nezifo zikwazi ukusilalela siphile kodwa kukhoneka ngoba lokhu uthando kugcwele inzondo kugcwele amaduku izifiso zokubulalana zigcwele kodwa uNkulunkulu yena usinikeza umyalo ukuthi masithandaneni ngoba exosha zonke lezi zinto ezimbi eziphakathi kwabantu ukuze bakwazi ukuphila bakwazi ukubusiseka nasezifisweni zabo abanazo ezinhlizweni zabo. uNkulunkulu umthandile umuntu. Who are you to hate somebody? uNkulunkulu emthandile sonke siyadinga ukuthi simthande. Ngishilo ngathi noma ungazi ukuthi lokhu kwenzeka kabi empilweni yami ngenxa yakhe kodwa kumele ukuthi udlule ngokusizwa inkosi. iBhayibheli lithi uDavide uyini umuntu ukuthi umthande kangaka nendodana yomuntu ukuthi umnake kangaka. Uyamangala uDavide ukuthi uyini umuntu ngoba uDavide wayengaboni ukuthi it's because uNkulunkulu wafaka umphefumulo wakhe emntwini. If uzonda umuntu uzonda uNkulunkulu noma ungasho ukuthi uyamthanda uNkulunkulu kodwa uma umuntu umzonda you hate God uzonda uNkulunkulu ngakho konke yonke inhliziyo yakho ngoba iBhayibheli imthande uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho. But if lo muntu ongumphefumulo wakhe uzonda ungawuzonda kanjani umphefumulo kaNkulunkulu awufake emntwini ngoba umphefumulo wakhe ngeke washo na ukuthi ngenxa yomphefumulo wakhe amphefumulele wona I choose to love him, I choose to pray for him, I choose to take care of him. uNkulunkulu akusakasibusise iBhayibheli kungabi ngenxa yezinjongo zethu ukuthi ngizomthanda ukuze abantu babone. Yabona iBhayibheli njengalokhu uzithanda wena angikwazi ukuthi ngingahlubula isicathulo bese nginike loya uma ngine-motive ewrong nginenjongo ewrong ngizozihlubula isicathulo ngimuphe zona ngoba kanazo mhlawumbe ngamanazo bese ngiyamnika zona bese ngihamba ngezinyawo phambi kwabantu bonke bantu babembuza ukuthi wahambe ngezinyawo no inhliziyo yami izwele uphethe ubuhlungu ngamnikeza izicathulo zami. Inhliziyo yami izwele uphethe ubuhlungu ngamnikeza ibhantshi lami. Ngimzwele ubuhlungu uzalwane usibani ngamnikeza lokho akusasiko entandweni kaNkulunkulu kodwa intando kaNkulunkulu ukuthi uma ngimthanda ngizomsiza ngingasakhulumi nokuthi ngimsizile ngingasatsheli umuntu ukuthi ngihamba ngezinyawo nje ngenxa yokuthi ngithethe nganikeza uzibani. uNkulunkulu akasisize egameni likaJesu Kristu nothando lwakhe lubuse empilweni zethu egameni likaJesu. iBhayibheli do not be surprised and wonder, brethren, that the world detests and pursues you with hatred. We know that we have passed over out of death into life by the fact that we love the brethren, our fellow Christian. He who does not love abides and remains and is held and kept continually in death. Hallelujah. No ungathandi ubanjiwe njalo ekufeni. Lapha kuvesi 13 iyasikhumbuza ukuthi lingamangali bazalwane vele izwe angeke lisithande. Amagama ayakukhumbuza ukuthi noma yena engakuthandi nomuntu ngoba ulapho lezwe noma engakuthandi wena mthande ngokusizwa inkosi. Akasho uyakhumbuza ukuthi angisho ukuthi mthande ngoba naye suke uthando kuye kodwa mthande umbona engenalo uthando bhala umthande ngokusizwa inkosi. Hallelujah. iBhayibheli lokhu kusenza ukuthi sazi ukuthi siphumile ekufeni sangena ekuphileni. Uma sithanda omunye nomunye siphumile ekufeni sangena ekuphileni. Thando kaNkulunkulu malubuse. Ngamagama there's no sign yokuthi siyezulwini when we do not love one another. Amagama sifana nabantu abasesekufeni uma singathandani. Improve nesign nophawu ukuthi vele iphumile ekufeni ngiyephile lokungaphakade yilo lothando lolusathana lokuqeda phakathi kwabantu alokuqeda phakathi kwabazalwane. Uningi okufika enhliziyweni yomuntu kufike kumenza ukuthi angasathandi ngokumele kakhuluma nawo ngoba kumuyela uNkulunkulu ukuthi
egameni kaJesu Kristu. Lo ongathandi, he who does not love, abide and remain in spiritual death. Ufile umoya uma ezonda umzalwane wakhe. Ufile umoya. Hallelujah. Sidinga umoya ukuthi siphile kumoya ukuze lezinto esizishoyo zikwazi ukuvela ziphila. So the Bible, anyone who hates his brother in Christ is a murderer. And you know that no murderer has eternal life abiding within him. Hallelujah. Lo ozondayo in the Bible ungumbulali, uyambulala nomuntu ngokumzonda. In the Bible uma umuntu engumbulali sonke siyazi ukuthi akayi ezulwini ngoba engumbulali. uNkulunkulu akasisize egameni likaJesu Kristu sithande ngothando lukaKristu. Sibathande, yabona sibathande knowing barudlule uthande. Thande ukhumbula kahle ukuthi izwe alisithande. Ngamagama bekasho njalo la uJohn athi khumbula kahle. Yes, nami John ubhala nje khumbula kahle ukuthi the world does not love you. The world continues to pursue you. Iyangijimisa njalo izwe. Kodwa khuluma ngoba ngikhohliwe. Kodwa iyaqhubeka futhi ngithi thanda noma izwe linjalo. Thina isayini ukuthi siyakholwa ukuthi sithande. Kukhomba ukuthi siphumile ekufeni, singenile ekuphileni ngokuthandana omunye komunye. uNkulunkulu umusa kasibusise egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amagama asho ukuthi you cannot make, awukhulumi ngalomunye umuntu eduze kwakho, awukhulumi ngalomuntu ongakuthandi, kodwa ukhuluma nawe. uNkulunkulu ufuna wena ukulithanda. There are people ongathi noma uyazama ukuthi bathande kangakanani bona bakhombisa ububi, kodwa uNkulunkulu uthi thanda. uNkulunkulu ukhuluma nawe, wena yekela ukubheka ukuthi ayuzibani ngizamile ngithi ngiyamthanda, kodwa ngenxa yokuthi umyalo dlula kuye. Ikhuluma nami nawe leso ukuthi mangithande nanoma ngabe kunjani, nanoma ngabe ngagijinyiswa. Izwe liyasigijimisa, angikakhohlwa uJohane ubhala ukuthi kunezo eligijimisayo. Amagama akhulumi nalabo baseceleni ezweni, kodwa kukhuluma nawe ezumntwana kaNkulunkulu ukuthi yenze iqiniso lokuthi Nkosi ngihamba othandweni ukuze uNkulunkulu akwethembe ngezimpilo zabantu bakhe. Nangempilo yakho uqobo lwakho uNkulunkulu akwethembe egameni likaJesu Kristu. Hallelujah. La sifunde afunde khona in the Bible, if anyone has his words good, and we can read verse 17. Hallelujah. Lo othengayo amvalele isandla umakhelwane wakhe. Uthando kaNkulunkulu lungahlala kanjani kuye? Hallelujah. Bese lithi lapha verse 18. Futhi verse 18. Bantwanyana, masingathandi ngezwi nangqondo, kodwa ngezenzo nangeqiniso. Hallelujah. Bantwanyana, masingathandi ngezwi, kodwa sithande ngezenzo neqiniso. Hallelujah. Senze izinto iBhayibheli ukukholwa kunezenzo. So uthando nalo lunezenzo. Uma sifunda ngothando, 1 Corinthians chapter 13 likhuluma ngothando. Uthando luyabekezela, uthando lumnene, uthando alunamhawu, uthando alunamagugu, uthando lusibekela ngisho nenqwaba yezono. Amagama nomuntu angababone kanjani, kodwa lothando laKristu enhliziyweni yethu liyakuvimba konke lokho, likuvale konke lokho. Ungabe usakubona ufune ukwenza kahle,
makasibusise egameni likaJesu Kristu makuvuselele uthando enhliziyweni yethu. Let us love one another, pray for one another. Sifuna